Minister wa migunda Alice Wahome ni utongoretie maabitha ministry-ini iyo kurehe taito guku Kihiu Mwiri na kuria gwacenjirio ritwa na gugituo Kenyatta Farm kuona uheani wa taito guku wanjiriirie ihinda ria thirikari hituku ya President Uhuru Kenyatta ona gutuika ndwarikireire. Ile title deeds ambaye ni clear ni 3,600. Kwa hivyo ninabakisha tu kidogo hapo kama 600. Today niko na 700 titles that are ready to be issued. Na haina swali, hiyo yote ni clear. The plan is by 90 days kila mtu awe ameridhi. Haha Wahome akiuria aikari a Kihiu Mwiri kugia na uiguano gatagati ka aria mahetwo taito niguo kugiririria wanangiki wa indo. Nitukurora andu aria maikarite handu matari very sure na ni wakire nitukurora maratathi maku meha thiini wa mafu. Ona gukire uguo muikariri gite wa migunda eno niwe Mwangi Njoroge agithingata ministry no kumateithia gukinyira gicunje kia eka 140 hari eka ciothe 1,285 iria arauga ciahahamirwo undu uria minister Wahome tikaniritie naguo. Uguo ni nguria Wahome andu acio magana macio mana matihinde mangiaga mugunda nondu wa mugunda uria wi haria wa eka 140. Na kwa sababu kuna wale wanasema waliuziwa, nitawasummon. I will summon them in my office and give them specific time within which to respond. And if they don't respond, I'm going to gazette. Itacukire gathiriirio ni atongoria ngurani thirikari-ini aria megwikinyitie haha makihurira thirikari ndebe. Taito nini kama hii inaweza toka kwa one term? Tuletuada woe taito eno na tondu na inyo mugathurana ri oria tugekira ri nake arehe maendeleo mau make. Miaka 63 thirikari igoka ikahituka murenda itagwo Kenyatta no mukiuga Kenyatta Farm mukauga tutam na Kenyatta Farm na hario go CS hena mugunda wa phase 5 Ibanga ndiramenya meguko na nĩnjũĩ megwĩkĩte nĩgetha makubuate tondu nĩ moĩ no igwĩte makaya mao. Thank you very much. Giribotera Inooro TV kuma Kenyatta Farm Gatanga muhuro wa kaunti ya Murang'a njĩtagwo Joseph Wachira.